Pati lagi. Pati. Kalau mau tekan. Agnes. Altos agamaku. Aja si pendir ka. Pula mendong-dong aku nemeu ka. Tapa na, wa percaya gemuk na, negara tak kak. Nah, saya kakak pak mi tahu. Ke sige, ko. Magas itu kasi nanay, pakade sumpah ko tulada eh. Anya gono si tangi. Lo kakak pan pasar aja bapak ngaji. Mana kalau ka pasaraki? Coba cek ko dito na ko. Iko pakade papa, di kita na bicu eh. Dewa di ko mapakro, anu cedek na mula pa nanay. Apalagi kasi alena, di ko majama. Na yeto nanay. Kamu to loko mage loko lapai loko munoy. Tetap kasi din lo mewa. Panis iko pagaji. Aja na pengajari. Anja gondrongnya. Kita kamang kande cewek. Lo kesini pendapat ngaji na. Gondrong seta, pak gosi. Iyo, Pak Jenny. Iko makatalampu. Kung kami, tajan sa platu-platu salah. Iya pak ni. Dia nu apa kerupe mo. Madampo ka pak des. Ah, cuma dampung. Dia nasi pada di pun sejauh jolok. Tah, di sini gere miliki majikku. Ah, sino biranga. Lo gere na, isa longang lo kematin pamejang. Aro, macam pangajimu. Lo naner masara. Gara-gara iko. Kumasarame mga upasara tu bumu. Ini jolok. Kalau sejauh dia tah. Tah, tinam si jagru, mendramang tekanamu. Aro pakades, anakmu lagi ngecak si Jagro. Pak Jenny. Lampu. Ilo dampan no. Ala jarin na, imoy. Iya pak ni. Dampo ang ka pak des. Ah, cuma dampung. Apa saja aku? Ada po na. Apa saja aku? Iko matapi kule. Iya pak des. Ya dia ni kena sila ka tapi. Siya dampungan ni pale. Iya pak des. Padampo ang ka. Ada pengatoka. Iya. Pak mumpu ko. Kasro mubika pangajimu. Itu bukan tukang hobi. Jadi kan gak ada gondrong. Alhamdulillah wa syukurillah. Tamasiro episode 2. Nemu cede koma barakai. Biar rugi yang penting sibuk. Wah, madong. Buntu memang ikut takmu. Ya tu bawa maponge. Biar rugi yang penting sibuk. Aro kontra kamu. Ya tutu pacaraku. Pak Dina megelok kali-kalimu. Pak Iko. 1 tambah 1 tetap betul sedih. Sama aku mas. Lupa apa tuh? Aku sumita masa melopo madong. Atu yang nemu masih. Demi tuh sama surah lalu. Wah, tas sisi teroko jadi madong. Pantas telu bawang. Apa upeti? Wah iko mas musuhnya kak. Tapi kalau mak dah pantas masalah ke bini. Aku boleh mas. Kamu tandring soy. Tadi dulu anto madong. Lo ke dulu malah kaju. Masalah mas tandringnya soy. Mata aja pengeli. Ngomong apa balik. Tadi dulu madong. Si bawa pijoka. Nah lo teka dulu jambang. Iko mas. Seandainya dia di si bola. Ternyata iko si wajar kak kontrak aku. Usah leko. Iko anto. Mana aku hitam. Arden menata aja bapam. Masalah nana tamat bembe dare ay lagi ka juwe di dare tawe wala. Berarti iko anto. Minoko. Baca murka. Kewe bapak. Yang kedilale. Jamban ni. Iko madong aja we si Molly kanto. Ko di ka bapak ko lika. Anti. Tapi anti. Seandainya makun retong aku. Dewa cantik. Pak ko body. Beh. Dimit kamu lek kalai. Joko model ko se. Ito kami tay. Bye. Biwa mi to joka. Mi kemakun rimu cau. Mager bopangu di wadongo na. Macai lada ko macam cicel lebih ko. Aro pa madong, percaya ka biasa waktu kulo di Sunda bapak ku payah dewe lo di Sunda lo kak dikatut. Iyo macam ini menurutku. Pak ikut dia metuk di sunna, metuk bari kata.
Anti. Atu ku tamu ya tak loroi. Dicengin dulu. Jo kan sekarang dulu jadi teh. Wei, dia ame turi ni anti tak peti-peti. Wai, dia ame tu. Jo kan jom licuk ko be. Wai nak kalau me tu mak dure ye. Ko dure tak bibi. Lo ko miti anti. Goyak dulu lagi. Tok! Ih, Pak Madong, Pak Guru-guru kak, Pak. Iko madong, umpa dongo-dongo na nae. Beteno Pak Guru jadi orane. Iko umpa jadi cerai baik. Mana kesi yang salah mas? Ini digagal salahku. Ini tuh bawa puang aku mati ku sebawa nam tapi yang salah. Atau aname, lira sopir pamandar gede. Agak muasangan tuh, madara kok. Naji Pak, mana kalau kamadara nurani kak. Har Pak Madong silo kan dari are. Sama magwe kesina terdengi guna-guna kalau ketuin Sabar ati den, tandem itu cuma tu segalora pikir beli belata. Ada sebatang arang. Tomo beli laki mu asam mati nih. Iko ladak kedai, atau timun lakemu kiat lu to lili. Mak, begini menjadi ta nang kalinya gitu Mawe ko nang keling kita, iku makoto, aguru-guru mati ke sebab beli boleh. Pasti pun aku mapengi wade tapi lama te. Aro, ambok mu mita, nemo salah ka, tetap kena tujungang. Kalau mana keru ke si. Iya lah dongo, pak guru-guru na matikeng. Kau di matikeng, idi tona, jumpa guru-guru na nae. Mai ko pa guru-guru, iya pinametan aku, aja si mer macule na bali boleh. La kejat apa? Paya istilahku ko mati ke ka ambe anak ace mana ko. Pak kalau digagol makeling ada dek ko. Ma, jenis si Bali. Ah, dewe lo cau. Kau mate toka, kau na ceceka, maluaka. Tikuna dolo. Kenapa usah dikewang dulu kak? Ya kasi, teloban pandengan lakin na. Tamita idi manu. Mai ko telo, atete ko tu tapusengo ko. Tikuna kak dulu kak sudah. Hi, pa memang. Akad bawan we, daulam beli manu. Pacapu duiku upak Mas Sandro. Lagi pula kak. Duke, iko dalam mate. Panas nga makimatu boleh-boleh cow ko di dete. Wah, pejani mak, mana kau tahu dia perjalanan masih mati keng? Hei, cukup mate. Usul ko tumo dia boleh-boleh. Yo, taja ni. Agak ada lupong. Iko bawa nga gagalumupaw yang pati mati kaki. Kay Chunday, tono na. Asal macampro na, acampro tono. Cundai, dia boleh sedih makan dekat ko. Pamasa pesi saki. Lebih pesi ya sampai saya. Dihalal lo kamu kadang-kadang ko. Payah menjadi sebuah kak. Menengkan anak digagol misa matikeng. Iko mo mana? Na iya bambo mulis ka matikeng. Iku sama dia minta misa mititay. Mana kebutuhan naman ayam timpura ki. Ah, deno itay. Pamati puki, mati ketoki bali bolay. Ay, itu kak. Habis itu datang ke depannya. Hei, mana kemana para kebutuhan mo? Ini kok. Apa ya? Magay, maceko. Kung maceko, aden perat lo. Konya kabutut talongo. Hei, iku mana ke bawah mapiang? Mau bicara kebutut tuh Maku ya bang kapora ko. Ikut tali waliwa. Napi malu wanre. Mode para nakutun na. Deh, supaya murah sarasa tadasa manu patalo tutu babon deh. Ay, cepat. Nas kepada nakuan manu. Sana demo? Siagalin na po. Marado lang na.
Wah, jandaku. Wen, dok tuo. Lo kan malah kaju. Aja na wacai. Capung memang kaya. Kau ita gede-gede matamu. Canda ca leda asena indo tuo. Tauri pocina mas pak ijo. Monrori kampu tenge. Mas, ini sih pegara tes tutu ka. Bangkramo kematu gara-gara iya. Apa gitu matu blok kaju? Weh, jandaku. Aja mu bata. Engke sponsor tama di PT Aida Rezeki Makmur. Elo dua bawan no, engke matu doiku. Wali raku matu bola di perumahan Aida. Iya, Aida. Mas, aja nih magala ada lo ke dia. Dia matu lempalai. Aja namu balai. Dikagak tahu. Budi moga uci poku cicing. Oh iku mas, kamu minta ki. Dodo. Aja mapa koro. Isa-isa cedek alemu. Bedena ulako gratis tutuk kaju. Cicana bawang. Iya pale. Tapi cidena, ditambahkan aku. Agak bedena. Iko mandong sinco dale. Amporo ko iko. Mapa muletoni menrenap suku. Di bawah jadi cipo cendaku. Ada pun ka mas. Pasti puru meto ku pida maka digagre na sepeda aku. Jadi ko digagu lah pude ulepa. Dacu to pudi telo cipo jandam ko ye. To ko viral. Dia meto iko madong. Dia melomita ki masentang. Madong, Dodo. lama lu. Dodo. Kau jolo cica. Ay, masih ano ka madong. Ang siri. Memang gagah. Tolong ko to pala yung madong. Sagal na eh. Iya deh, sedih semalaki hargain lo tuh. Pana puji-puji ki mas. Nah iya si bawa mas, si bola kak. Pakai warna boleh indo tuh. Cipo nanti cing. Jadi mau ada. Iko madong sinconale. Aja mapa koro. Aja macipoi apa wacai. Wah, ngago kak mas. Bonga-bonga. Pengaji. Ita ki bale. Keto kaju. Deto mas. Kurang mana situ di bola? Dok tuh. Kayak buraka dulu kok pindi. Pada tuh dulu perengi minum kopi muda letas sos. Dong. Kalian ini wita pengaji. Nakadong aka cendaku di loku. Mas, cantik mana bindo tuh? Depa nako bedangi. Oh, salah nih. Kok ada umat ceko migurani madep pada mus candring. Ji, iswa ka tan ka. Mana kasih? Yang betul kau macam aku lo kelat kemu. Oke, itu udah pang ji. Boleh magalo sedih buat mundok tuh. Ji, jenis sama rata pau. Bukan agak miris puji-puji. Pwede ka pang ji. May talok po, Jiki. Na machoni, luto niya na. Wah, ya apa ketundi? Oh iya magalo mo kita. Madong. Ibangai bawa nih pengaji. Bekodoni nak ada cendaku. Wah, aja mas. Ini ngerangnya di kampung nama Balu. Itu mau bang apa ngaji? Ngeponco aja ini. Gusto ni panti ko. Wah, buka ada. Kau puji-puji kok. Ano po, jika pang ji mo jarita. Kung dito, dapat po ni kapita. Iya. Pengenalan tak tuh deh.
tuda dulu cedeku. Pamangal mundra sedino ko yung ketuda cedeku. Kena mai. Mati nih mas. Maca si kau ngaji. Aku kau tuh dah. Kau tuh dah ikut paku Ay, ko bang naging. Mama. Keni. Madong, tolong ngadu lo saudara. Lo kok pedangi pengaji? Pedangi, maka lele pakai taku mitai. Masa nih riwang agenda aku dia loko? Iya, udah aja nih mas. Tapi Bang Haji, koding aja na teriway indo tuo. Mana kah? Aroma, menjaga pak kita nih itu. Mana kah mas? Berapa kita umi teka? Agamu memang indo tuh. Lika ka pengaji, tapi ya puji tu indo tua. Oh, puasa secantik. Iya iya, nemu papel nih dari tuan macai. Pengaji! Tapana masih pakai kenapa lari? Iya guna percaya stam. Dia nama balu kau di kampungnya. Ya tadi ko mapot kita puser. Pati mati ka mo, pita mate. Mata, sele kampung. Kalau pale sele kampung isa puser, pida mo kawa, macho mo ka atu. Hey, inu to ano pala Unang ke minus kisa puser, na yaga sina din ako inom. Iga to ano stress ko tanya dia na Iko na si mito tomato Diga bere. Jadi dia na aja to na di beres. Ay ko na minus kisa puser. Ito niya minu ka mapagay sa puser. Kapa mabo ka, nakoli suka. Wadi pengajari tomato no pidangnya aja semati ka. Jadi kapa din ang kelinga ka. Yule ka pasapa ka tomato lengi. Ini play minum iko deh. Iya pa. Sa puser, yalo to minum. Astagfirullah. Menang kepada minum manat po. Tadang po ngaki kasi ustas. Jarum miniki mapake, Pak. Jangan lupa terui. Bisa itu, Pak Purmutola. Pasti gara-gara cewek deh. Au, salah gitu ustas. Anu kasi. Irsa na naik makok ko Pak kalau mali motor, nanti kan ada itu batuan na. Apa ko ni Tepat lari lo keminu. Sabi ustas, salah mopi. Anu kasi, tomato aku na tomatuan na. Dia ini dimbe. Pada musuh ngaman tomatuamu. Elo ko madosa. Pada iku mana salah na Pada uning ini purma sunna. Elo no mabine. Elo ko pinras tomatuamu. Dewe napa krustas? Kalau bubuknya dalam bicara. Tomatu aku na tomatuan ni mapada kundre. Tiga apa jangan semati ke. Ya toner lari kalau keminu kue. Pusika ustas, pusika. Kaben di. Aja sih jero-jero kau apa tuh. Paya kasih jero sebuah buka tuh. Apa aku masuk mer. Kuati. Liwa galo. Coba pilih ka Dendre. Ustaz. Terbantu ka pangke masalah aku. Dewe joro-joro kiwe ustas. Pai di deteng di pelaba kamu bicara. Cede-cede kami selit pakta. Pangke dente papa buat ti kerodo. Sebetau mapa barsanji toy. Kalau mau nasi kampelon. Ini si campur kim selat. Kaben di. Ada sih mau bicara pada saja. Paya menjadi tersibuk tuh. Pidaka, mati mo tuamu. Sebetulnya ulit tulog ko. Mapake ustas Ambo ko na ba niya mana sama anang. Sedangkan emak aku nama ni dikasih. Ya apa jangan sematik ke. Maja apa di ita, pama beli boleh. Oh, mapak rodo. Mapak pendi Dewi rekasa tu moto amu loko di boleh. Insyaallah kun laka pamas pengelatala. Tuluk. Oke, Ari. Oh iya Ustaz, tatulun na kasi kinauti wiraki tumataku di belakang. Temor semua babit tek ko Magi Ustaz, lo mapabit Dendi, waktu na bawang. Paya kasi pandata ka. Tapi kongka, lo kawas sama pace. Jadi anak-anakku sebelum kiu Pak Guru wapi sengaja loleku ia sekku bese
guru elok-elok di sekolah ta. Jadi, ya mana ma tu elok-elok yang kadilinoy, upa guru ngamana ki. Tak paham ni? Anak-anakku, ya guru ya soe, elong India. Ya misengi sambungan na, akajari tadi. Nomor sedi, kia karohae. Aro, akani jarimu, pau tapuam masih nama cai siko. Ikon maka jarimu paya ada bisa makan lo India. Madega makajarin na, diga misengi. Pulang aki pemena, kia karohae. Ya puang, kuci hotae. Oh, macin na cocok ni jawabanmu nak. Kuci hotahe. Ikon ini macamnya mau ke pamisang. Bisa tuh pak, si manonton kapeleng India bola nenekku. Jadi, iga si misa ya nomor 2. La 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 la. Ya puang, kepurung. Manang kakapurung. Na, elok-elok ya guru. Cinya anu kandre-kandre. Buntu memang otak anak-anak ya. Ulangi pemena. La 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 la. Iga boleh jawab pi. Ya puang. Engkau kau pelek ketuntung. Iya puang, papa dah betul biasa, tak lambas kak. Kabe po ada teman kurang ajar ayun tuntu dada sana lamarnya. Hei, masa kamu kurang ajar rak? Kami kurang ajar kak, potong ke kade sulung tudang. Kami rontong. Masande nemet cinya tang wali kama pa guru. Uran-uran na aja. Pataruni pala aga jawabannya ya. La 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 la. Aroba puang aselang la la la. Taruki di karo bati jawaban na hu hu hu. Oh cocok nih nak. Huhu memang jawaban na. Tapi capak na. Mana kena anak-anakku buntu. Pantasang napasang ngalada ko atam. Mana kawe untung asammu. Macinya buntu siseng. Ikaw man, si Bandrang si Padu Mani, ikaw mo kontra palang. Jadi jawaban nih ya nak. La 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 la. Kabi kuji kabi ga. Ini apa ni? Guru baru, no? Guru baru. Ayo dia pas serapa kali si buah aja. Mana kah? Salah paham. Buah, cantik itu lempu. Cantik memang Pak Kani. Nah, jika si misal nomor 3. तू ही तो जन्नत मेरी. Ikaw tuh bisa jawabannya? Sing puang. Jadi jawabannya nomor 3. तू ही तो जन्नत मेरी. तू ही मेरा जानम, तू ही अक्के यू की तंदर, तू ही दिल के हरस्तक और कुछ न जानो मैं, बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है. यारा मैं क्या करूं? Bisa betul ada di roh? Bisa tuh, aku melihat Tuhan pada dirimu. Wah, kalau Pak Kani. Teki mak guru bahasa India. Popo, iko si Padua. Cuma ton mancejansi. Mana kata selo ka paje Pak Kades? Itu mi tu ku paje, ku dipecah ka. Mabre di gama jaga pala lah jedok. Lo kepala betul masuk mitama. Nak keperampok. Astaga, man kata sa digama jaga pala Pak Kades. Aro lampu seliweng he. Pak Kades. Oh, ini memang no. Pak Uno ko tu. Lampu. Ay ko. Mati ko. Tapa jangan Pak Kades. Kepala ko ye. Seperti si Padu ya. Dia betul anu ni dia. Pak Kades, koniro. Idi semacam itu tuh kita wita. Iya to macam ko mapakiro. Harus si Padu lo mangkali yang ada. Iko na sekolah di mana no? Di mana no bang? Mana ka disuruh mana madena na Pak Kades na de pakas ina pura gurungan na. Pesan nih. Kalau kamer kilo bicara si Padu. Untung. Lebih dako. Hei, nak kulis cuma tu di bola ya, takut tenang majumu. Kalau mau masuk. Paling mah kedeka oke di kero silangnya guruku. Lah bebe, puyo tumpau, na bianga majumu. Itu agak tam. Jadi agak nak pelai lupau. Hei, kumaku tanam majumu.
maka diketamu kada kolok pertemuan antara desa. Oh iya. Di Pak Kades bicu mau pinana di Pak Guru ni mak beli. Jangan mengurus ro. Pak di bola aku di beres. Pan baru waktu tenang. Engkau kita. Oh iya dega Pak Kades. Mayar kakku tanang. Oh cuaca nih. Paling jauh di papan tulis. Supaya waktu ku bicu. Cuma tuh sekolahku. Diberi aku bawa di desa. Masuk tak Pak Kades? Halo Pak Guru ngaki. Sembarang Pak Guru ngak tu. Yang penting Pak Guru kak. Mana pa mo ganti liso? Singi maji, pana-pana tadi surki, pagati lisu. Oh, tama na pala man re. Maga ko malalu liso. Maji, damata na ka, tigat taku. Maga suruh ka makutanangit tamo. Pegi we. Tau kagara si runtu pada na desa. Oh, mapalay de man si batamu. Supaya di sama ko kapala desa lainnya. Untung ko kapala desa si daerah si runtu menjadi kapala desa toko. Tapi ko perampo merah si runtu menjadi perampo toko tuh. Ko ibu guru dari si runtu menjadi guru toki. Iya, tama naman re. Oh iya. Untung Maga maji. ang kasadi makalaleng. Iko dito gagam sa bunga ka. Ya aga maji. Hey, maga pala mo siya tanga ka. Hey, untung, cukup tanga ka. Hey, tanga! Pida ka gati, tega tamu. Masih puri kiu pidang, lo kasi runtu papada na desa. Hey, cukup, si mak beli-beli. Hey, mister mo, kung mak beli tawe, diratalilay, mata makin neraka. Cukup pida ka, tega tamu. Maji pati. Pasama ba di? Pokoknya dewe lapas lagi, kau dan pida ka, tega tamu. Buka kureta si runtu si ibu guru. Jadi Pak Guru ngaki Pak Kades. Uni-uni olok-kolok. Nomor setting mape ko gatosi sama namyong Gampang itu. Alam mana? Nyong. Baik, macam be Pak Kades. Cocok di jawaban na. Nyong. Aku nomor 2 mape ko gatosi sama na bembe Bembe amak ko tanang. Bembe purna bosing atau purna lolo. Idi bawa Pak Kades. Ya tega-tega tiseng. Iya iseng ya bembe purna bosing. Baik, liwa metoki di Pak Kades pa di semana. Cocok di jawaban na. Ayo nomor 3 mape ko gatosi sama naman no Wah, ya situ mak ko tanang. Nih itu tuh tadukat kede-kede. Kukuruyu. Oh iya. Kukuruyu. Ayo nomor apa Pak Kades? Urasa dia tiseng. Mape ko gatosi sama na asu Itu masih ada iseng. Yang diberikan ladung asu. Mau. Pak Kades, beneta. Bineku. Jadi bisa sama na. Kurang lebih asu ya. Maboka. Komacei. Bo. Bangsa mabok ketuli. Hei, agmuas tapa mo? Iko. Sekolah di buku. Kucir setahun. Ika si pidako. Hei, ang kasadidan rin mo po. Mupapada kage? Aso? Edi, na pa guru ka. Makada piko. Sama na asu. Makada ka. Bau. Iko aga mo alis si Pado Pak Kades di sekolah. Laket tak meto macigaw. Pak Melo si tak di Pak Guru. Jadi ya kasih uturu bawang. Hei, jinawe si bati-batinya. Mako memangnya kung kada puji-puji. Urasa na puji si ko. Hei, mister mo, beka pito ka cede masrang. Pamulan na, si puji-puji pabalu apangnya. Kedua na, pabalu sasi. Ya ko si puji ko si Pado maturuna masrang. Pokoknya lo kasa apa polisi. Usali ko.
meresak memang koi kampungnya. Apa dia diterusi kepala desa, diterusi matu mengaruh benena. Aja na tematikeng, ya apa jema Pak Guru. Hei, minum apa jai? Yang masarang. Aku masuk. Kopi di boleh nama pengadilan. Jadi mau bohong. Tati merdeka usale boleh becelada kak. Bapakku lepak kak. Masa ada calek apa-apa duran nih. Dia makun mereka. Kawasan mondro di bolamu kalau wedding please. Hai Jena, macam mana tu ya mak? Lo kau mapa benyuran di boleh? Nai di makun remana ki? Iko pala bawang, tapi kalau macam mak, iko tu na? Wang. Tati. Tiwira ko anu were, apa tiwira toko kaju, tiwira toko bale. Sirima toka tu ko di kagu tiwira ko makanya amek ki. Ma Jendi, boleh mana mau ki masih sekolah? Iya, puak boleh ki. Wang, maju tanya idi pe mama Pak Guru di sekolah. Magalo sadi kalau idi mapa guru. Dia nama Pak Guru di dapat cakap pada desa. Aja nata terindi. Kurang biasa pada di sekolah itu. Akat yaki ma guru supaya kau made ceki dan pakai laut itu weh. Iku duke agak marah tiwi kilo koko ye. Lo kapabur ya ambo. Aro pa dia meladai, dia sebuah memitay, si bebe ni ba kasi Elona. Asa, lulu kang werodo elon lakemu. Aro jemu pesa didita. Magwe laki aku lo mursu, pas motor ya bebe lo na. Ar laki mo mursu. Ma, kuniro, jadi semua pengiwang. Cundai, ma betul aku sedih. Puro kami no? Ano ko ikut cundai? Samay magkupolam mino. Salah ka tu. Igue minum ma, dan aku minum. Mapilay mabau. Pero betul pa berani duke. Mana kia, ini kuya ko silaw. Tekpolan duke. Elang kedang. Amal ka tu. Aye wijat tiwi ki. Paya geren ustasa di lala, mace gere mabura-bura. Oh. Mana kalau nak puling? Dia tu mengganti lada. Pesen ni, pa masih sedihnya waku minta lakeku. Alo, degati pu jemang-jemang. Landu. Oh. Aku minta sandron bineta. Aro. Cede memang kiwa mati-mati. Masa baru natap panik tu. Sana ni macam lutu. Nanti kandole. Nanti popo. Ese apa? Pemar dia pemangkan di. Mantap dampak kak. Kalau kalian tu masih punya toba. Purka salin ang matu si kak. Jadi lupus kak maje. Oh iya, enggak Gus kak. Kemana nih tomatnya utiwira ki.
Ama, ingin apa lagi keru iro? Amboku Ustaz. Oh cocok nih, ini ro pati marka, paman ada tahu itu ro. Stas, woi, kami mana nih? Papur kaman nasu. Ba, Cina. Papur kaman dong na. Ya Stas. Kadang nggak kasih ibu, kau iya kasih mambur bura, itu gak ada aja. Cuma kasih kue kumi balau dari, pak itu serupa mambura, utawa kaki. Oh iya, si agalin na waita. Oh iya bu, ini play picture ku. Oh iya 5 sabu, itu sih 10 sabu, pangke stena. Ah itu sih, macam sinala teh, 15 sabu, lagi ke 2 pengantara nah. Aga to si play eh. Oh, wah, apa sih anak ini? Anu ya bu, maksudnya kan itu mabura deh. Ah, coba itu kelakin na, ini usang pro kan. Tapi kok iya, aja nak kali ya, pasti tak begini kelakin tak. Oh iya, ya ronda play lang, nggak tas 15 sabu. Lah, 8 bulan minum ni apa? Tanding. Tapi bu, Inggris sana bapak Iya, landu. Oh iya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pon landu. Iya pon landu. Ini juga si mitai ilandu. Kan lagi pon ilandu. Tapi bu, kepercayaan itu dalam matan. Oh iya. Terutama lalen, manre, lena itu. Atarun lalen. Ya Stas. Juga balik patah kau na, alabannya lemu. Pagkano lo jama. Andre ko. Tabi pak, teparang ini, pampas itu. Allah, tak tolong nih. Cundai, mama bro. Di sini apa? Sama. Apa sama? Bo. Magala ke kurde tar telinga. Den. Oh. Den. Misalnya bu, dia magaga tuh. Kaliwat tolo mi. Baik bu, guna. Sama? Tapi dia bu, upah bicara lagi. Sama? Hei, telinga aku sama. Maga ko, majemu. Maga tuh. Desang pa Ustaz. Patah pemirsa bawa tak? Sige bandre. Tapi bu, agak taruh di seliwan. Pada kunreku. Oh. Jadi play pidaki deh. Nyoba kena laki tak. Pak Koyu pese. Seliwan ni merang. Iya, Bapak Ustaz, bisa mo to eh. Nako dia pole mas talo Ustaz. Gimana dia lagi? Sapat-sapat itu sih ya. Oh, tapi masalah na. Mana kena mau berakun rai? Terus apa Ustaz? Ay dolo asan ke dia nasa rongan rendah. Papawajan na. Ang kito ni sama nasa naton ke kana. Na batin mo pila Ustaz. Makaka. Aja na padi ko ba san-san pa. Apa na kunra ko? Tapi napasa ka. Lawagi. Jadi bu, ini macam apa mula? Pakan laki nan rita di seliwan. Iya, memang Pak Ustaz. Manan kawasa bu, apa peroki? Pada ini Dero le pastas papadiati. Nalina denomita andre medeceng. tabi boleh bu, pekelingan kira laki tak. Iya. Maaf kak. Ikut tuh, pada mau telinga. Di na tahu tuh cerita ko he. Kung di na kiru he. Kasi macam-macam abro Ustaz eh. Makanya wargay pambelantasan na napinalina dipuji ko di puang eh. Iya deh, pambut ka na maju ma.
Cuman re. Tapi kan tiba lupa lagu. Oh, telinga nih, Bu. Alhamdulillah. Pataman pula kita. Magai. Mutan repok aku. Rasa memang cikon rawa. Tabe, Bu, tabe. Ya. Bisa tuh si benci ki sama pedakun re. Tapi aja tak pakero. Agak dicapa karena kira-kira. Kita mana laki kita malasa. Agak pulang ki doi. Dia agak. Kita saat kumalasi. Agak dali. Nalingat ki. Apa nih telinga ki, Bu? Aja nalilo bahasa dipikir. Tapi kita ya rata. Asum pajak ki. Magi ni ko poli rapi-rapita. Acok dia udah beli bola atas turun. Apalagi kalau kimasan Rosandro. Acok na banci ki pengolatala. Astagfirullah. Ya, ngai penjari tas. Aku ya penjari. Kita nela makeling adaku. Yo, ba. Tapi iko, kum terong kanan re. Dia butuh perumahan re. Melupu ka. Bastas. Keturun kilaleng. Jadi mah gitu. Padahal mau nongki makeling adaku. Pako deh. Kapan akan nakilasa? Apakah kita atau idi? Pada siliwang itu dari ulu purki. Lo muka iya, Pak Ustaz. Kalau mau alena. Iya, Bapak Ustaz. Tapi pele, kami deki rumah jama. Itu pada londita. Tapi ada peki kue, uro-uro toki. Tas. Dulu kau boleh londe. Aku mana lu kuiwin nih? Wah, Cina pi, masa mape ki? Ustaz, dipuji tuh gede apa itu baru? Bau puji, tapi ya unon tapi katu bawang, dia usewa. Kecuali waktu ang menu dia semua kawan cendi. Oh iya, wasa boto. Dalam pestas, waktu tuh tarik gila pengangidan. Yo. Tabe, ini setak. Iya, tali bro. Tabe puang, tali ber. Iya puang, tali ber. Tamasay, tali ber. Panyirim itu puang. Hingga na pala, tali ber. Panas dalami, tali ber. Iya puang. Iko mas, abi malah bangai na promisor. Idi kormo na sapa retak. Mas, bisa mo irden rumah ngai po ngaji. To di harga karo di kampung Iko dewe di kumasaga mapa karo. Sembara lo may bu persoala pa pendatak ko. Sikuta masaga-saga kumapa karo na pialo matuangan. Salah ko tu. Iya mapa mula ka jadi gaga harga ka. Madong, pedih ka madong. Di pedih hatiku. Iko sa di posisiku. Di karawan jandamu, di matamu. Baik kau ka penedimu. Mapadi. Iko mas papara utara mampag ko Edi enes kena iko mas chandri. Iko, long di ko mga pongawas ng pajang. Pangputi mana ni gamemu. Mas, Jandaku, agak malah engkau tega begini. ano lupi ko mas. Pajan magtama balo baja di kampung ina. Makai, mana ka? Kecil ada pangaji purung bangga. Karena taji ko gari baja di palangi. Yung kita orang seding, nuno amak ko. Maga no, bidang memak ko. Pasti wajib pangaji. Kita kak kasi mapalu hindi. Pakulo di wapalu, agak kasi lawan rin. Oh iya, ini betul play bawah. Yang penting pura peletu kaki. Tolong kak kasi dolo saudara. Kau kasi dewa palu. Agak lo dua cara kontranya. Apa kecerana mas? Untung, otono eleni. Aro, kedu to ni sebuahmu, moto manre.
Ta, Tony, ang kani pambagyan mo. Untung, anya tahu amo na telo pe ko dito benci ladek ko. Anya tahu anak kepala desa makata pejian rena. Apa kerada ki peleu di saliwa. Ketulun ni namo malaski nandre. Bahasa eta myongi. Untung syukur ko upan remo ko. Mapa ko memet tu. Ko sila kido salto Menang kaya di tangga maji. Nabaliw, alakun na. Iku wada, te ya dewe lo mewa ya adalah jedok. Andre no? Gara-gara iko iya. Mapi jadi majimu. Agar ko apa kro? Ikut telo to amu ya paje. Iku naman paje. Naman telo. Andre. Lah jedok. Cukup pelangi rodo anakmu telo Ura patu mah tulung iko, kode melo mangkeling ada. Hal boleh telo Ada tuan ada telo yang pergi kak. Ada ni. Maji, dito delo masarasi bawa. Kata de? Depo isangi. Taruh kada ma pikri-pikri. Tada pode gaga polisi lo kama surka. Iko, tapa jangan masa kedo salah. Paya masih setok. Macam bapak ngaja ya. Kalau pimpe murus tak ada sengaja ringan. Hendi, papi sini dulu tuh. Lo kan minum apel lah. Papur kama jalan kote. Iya, Dang. Mana kasih lada sikit, Deng. Waden magagan di istirahat dulu pampeles soy. Aro tembok sing pela-pelan. Iya, Deng. Magaga galumundi, magalo mo wasalena. Alhamdulillah, Deng. Ang kamu 10 karung. Magalo mo ikundi, apa ang kamu managalun na uwa mo taro. Jadi ang kamu tajem. Iya kasi, yan nagaga pa purmanong balu. Manang kawe di balu biasa galut taro, Deng. Misa to si Paku yan, di kabalo-balo ka na kay Taita ka. Kung kanibitan na litaw di taplo to ka mali. Deng, ang katutaro nga kisi karong ase idi bawang. Loki gaman lay loki gabalu Amanya maputundi, desto paliwaliwara. Terima kasih di. Badeng, igato na lo sempempe koten na pada idi na mapadakun raki. Agi kimbo, agi sida pura tanga. Araw mau. Iwaran pa pala di kumigis ko ang sulungan rin. Iyo di. Ngapa na tumbewi si golora mapakaro. Ngolo apa di tepa. Mana jalan kote cuali. Cucawangan. Den, kalau dipikiri bebe pabiasa idi di lo kakimasan ro na pada idi mapadakun lay. Aku memang tundi kalau tak kelupa ki. Idi tuh udah palo kasikimasan ro ngaka. Iko tuh dia lo. Manang kaya dol den na ini. Agak sih tuh mau dicerita si cucawangan mana dita. Aku. Ada Den. Ya, apa? Den, nareka tuan rikuwa si karung. Ini nama tuh lo kemesangi wah. Hama, dale apa tuh? Terima kasih banyak Andi sama. Asakin dobe pangkur di boleh deh. Ngumpulnya boleh botingnya deh. Hari ini Andri, mudah banget mana kita aja. Tuh. Iya, Deng, Cina orang ini. Sama, jadi rugi beli motor oi. Wah, lu agak lo meru. Motor tren nih. Gue tadi aku beli motor baru tuh. Wah, enggak agak. Balik ke motor, Cunde deng wali ngapa lo lada si meli motor lo. Angka kasiwa selek na cede ase. Ya rona ubalu. Duke, oke mei, itu saya motor aku. No dia mau ditaruh ngalapo bogar. Pak, begitu nak. Bah, motor baru sa pisan. Sama ni nang. Apa ju tuh sabse? Bah, sempo betul. Bah, itu sembo. Ngolo mo mesin ana. Padi penang kenta bongkrak. Standar mana mu? Henduke, aja mo tunang motor ano to wede. Pamasolang na pasulo gitu.
Wah, den magagadeng, panan namit sa pusana, pa dilay ke gagan namit to iro. Sedangkan lo pidam itu cunde, kalau ko masuk bisa pusamu gande ko pa iko de pemisalada mamotor lo. Mamula si Sadi mapadiulo ko si tarucak ko. Duke. Padi si tahu na maamor si tarucak ko na. Den, magawe de dilo ko mapresa, sapato mataan lay takanata. Ikaw aga si mahal malimotor, di mo motor tardi mo. Aw, tanan ito takana mo mataan lay. Menla di sarati mo. Sana, padu italo na ato lo. Tapana, nanuko ka, may kumasiryote ka. Sakit. Macam ni, dari sapu iko pa ko naligaga tu maciko. Wah, supida may toko kolong ka nalitaw depende sa rati ko pa pula lalang. La bebe, le memang dala sinya mga. Papu kunja si pamu. Lo ni janda si tudang-tudangki, si cowok-cowang. Menda si saratina. Aja memang wala roda si karungnya, dia ulang lako. Aku mal perengiro asin lu aku jas paner. Cece matikas. Aja ne molang nga iko capu me maduimu, pambali ko motoro anu no di dicicin lo kursi mu kesi. Terus apa? Tunggu dito. Iya, malu dong. Pokoknya balu pe mo itu motoro Pak kong ke mo pabita di lo bolamu, mate ya tu motoro empuno ka. Baju ni wena. Wah. Biasa di mesin itu tar. Ya kedai dia beli motor lo. Ada marunga. Indi, lo tau gimana cukru? Iya deh, rencana palu atau talampi aku. Oh iya Indi. Sapusang, mangkong apa ke rumahmu? Beli kamu terus mengimpuru sih. Ya bisa gitu Pusang. Masalah na, kalau to ni wita si cowok-cowok, rumah aku nama mamu. Jadi peninggalan si Aso, si Ceres si. Si gili lo beka. Iya di Pusang, maga biro sinya menging mata. Iya lo tau cukru di munri. Iya, ini bawang, ya tidak asam gelo. Oh iya, iya na. Gelo di tempat modelnya. Kena yang modelnya ulut tak. Gue ikut tuh. Pesanan ceme, cica meni, teniaga na, sekali sedih. Oh, iya. Iya, puan aku langgo. Iya, landu. Landu arpadi gede. Iya, itu. Si selandu kan itu kepakmu. Sekolahnya biasa. Selengah karena kau aha kuperuka. Sapusang, mana kecam ya kok? Ini bisa. Buat ciri bayi lawan ini ya baca kru. Po pelak-pelaki deh, bujang mau saka seding aja. Ya, paling cedek ni. Isi ada pura ni. Malu tau ke dibedaki. Ya, ini bawang, tak kelamun. Den, mal beda di segi guru bawan na. Wah, jadi payah pengaku tu den ku si jago pidam saya bapakmu. Tapi di sih. Oh iya Den. Lagi Pusang, mau tangga kak. Deh Pusang. Jangan boleh baca cukur ya deh. Ya ba, pemo pi pak mukun rutoni ta andre goncingi. Pusang di sini. Iko, magre semua cukur. Gelo nambe di ibadah. Kok jena pengopi ya. Hei, deton matu nama ce bapak anda pak balu pak ketui.
menengke di tawuran yang lada mencari makun rai. Wih, suka kak. Wih, tati. Wih, pukul. Iya. Aku cuma lihat tati. Hei, ajam bila lada masu nalapu amak motor. Hi, mako. Mesti hati to taya pada akun rena tati. Akademi maka. Tati, anto. Magano. Aku si malam matang lala la bebe. Wih, duke. Kedeka. Anto, dito mo gadang. Lima nyawa. Ang Anto, duke. Anto. Mas sudah arti mo nanduke. Hei, penyeplegot canggih. Akademi maka jam cala de. Pagi kepada diganti kepada waktu jam. Bagaimana kue mesti le? Dari itu magaga. Agak. Hei, iga motor tung pake. Troku, lihat kabaku. Oh, hei, kalau matung kalau ulok kay, kalau usur ko gande kak, lemu ko? Loka atuh. Hei, ada di Chandri Bawan, payah upu mo ko. Jenewe di si Chandring, gande bawan na kulong kalau ulok kay. Masalah na, mari salah di loka ketemu dia Chandriku. Aga, tidak nagati. Iya, dia puji kok. Dia puji kok pak, dia bisa bicara. Lo mau kamera ko si Chandring, kalau si Chandring ni tati si Banduke. Aku dulu, Bang. Lagi. Ikut Chandrin wi tati. Manang kasi besang. Masalah na, din lo terima kawat ko di mus Chandringan rin na tati. Hi? Lo wagi aku dia puji tati. Ikut so ganta to kota Chandrin na tati para Chandri to kaya wati. Pak mako ko para lulada kaya Chandri. Rugi ka tumali mo tro ko di kaka Chandriku. Haro ba budak ko sa asa pa di mus Chandri slo tati. Balum tro ko ba aja. Besang. Aja nemu balu mo terong. Si Chandri pa tati. Wirara, turuhi kak, lada kak tuh, mesudar boleh aku. Persoalan apa sih Pak Ngaji? Upa peuri nando tu. Masa ili na macay. Nabanga ka palari. Oh, salame, makipang Ngaji. Pak Mas Paijo, napuji-puji ndo tu. Mana kia salah, mas peto melibala tu mapoji. Nah, indo tu, nemu pa peuri nando tu na macay. Pangaji, talinga ki, panapata tu itu mabangku. Kapa-kapa di waktu Mas Paijo, diturun ke gitu. Ba, talinga muka. Bangku waktu ni bawang, belum tentu abetangi. Tapi ya tu na banga ka pe me, napan na cecak.
Berarti di Pongaji bata ki. Jama ke debata, berjadang kelinga. Na utama mas paijo, na yama pinsang, pa yang mito kami tadara. Bang Haji, angka ni Roy, Mas Pak Ijo. Ulur rumah tu mas paijo. Gati matu lupa makatan di kawa. Berarti ko Bang Haji batamemak ko. Jadi semua ke debata, berjadang kelinga. Iko bawa sele-sele ka. Agi Pongaji aja, baru betul nih. Tidak mau buta nih mas paijo ye. Kamu tekawat tai. Madong, tenang saja mas. Nggak usah takut. Amal ke tu? Maju namai. Sandiana ketina kan nae. Den 10 ko. Maju di Pongaji. Seni pelik tak kalu po. Iko mas paijo. Ang bang ka pelari. Dolo Bang Haji telinga ki. Selempam ki. Kena tu mas paijo ye. Kakana. Pak Haji, kenapa Pak Haji marah-marah, Madong? Mana ada yang mas paijo? Berere sekali. Napukul kak kemari baru dapat larinya. Madong, apa dibilang petik larinya yo? Oh itu mas, yang kuceritakan ke kemarin. Mas paijo napukul Bang Haji baru kabur. Oh, pantas Pak Ijo pulang kampung. Ternyata ada masalahnya yo. Iya mas. Kam, siapa ini mam? Mas Sapoda Pak Haji. Minta maaf Pak Haji. Kalau adikku banyak salah. Adikku itu nakal di kampung. Makanya dia pergi rantau cari rezeki. Nah, ternyata di sini bikin masalah lagi. Aduh, maaf ya Pak Haji, maaf. Masalahnya mas, tidak masuk apa punya dinku. Kalau tidak aku pukul itu adekmu, meski sakit hatiku. Oh iya, Pongaji, calaban ke kana. Apa daripada menutup? Oh iko, tidak di mapakar tu dicala di asalan na. Enggak Pak Haji. Jadi makin Pak Pongaji. Tiga persoalan jadi. Tidak agak katanya Lena. Pelaban ni tama, mabalu. Hello buka palang Ini matu. Sayur. Sandi nama turun tu mas paijo, perat toko pang urung na. Wah, kini mo tajeng Pongaji. Papi Sony, pale ni kasi ko itu bawa di kampung yang sapa-sapa na. Iko, wan kamu nga tu mas paijo. Puji memang ko. Oh puji ni. Isoro na. Boleh napakor Pongaji. Pacok basi salah. Mas, jok na may jin lepa. Nibus tu matu persoalan. Masalah nama dong. Nah DPR si jendaku. Lomit ko pendiri atim. Pang puji ko setengah-tengah harus padua. Alina bawang, agak-agak ni pigo. Juk na bay. Wag mabalu sa labawan niya ro. Mas. Pongaji. Jadi sekarang aku napakor. Pasak gitu aku kesempuy. Tahu itu, mau pakai rumah keram kita. Kok karena itu gratis. Gratis. Sama na to, kalau ilisu. Kepinban na aja. Yang bisa pelebih ngeki. Wah, isurum pecera. Kampan nih, matupi pelebihnya ko. Pakai buran ada lo ko. Kenapa tidak di kompak? Mau pilih menggunakan tadi untuk mabok lo. Madong. Capurin aja jendaku. Pengajian tete itu. Sidang kaya din aku tete iurin aja jendaku. Jadi gak bisa pidahku mas. Berlalu. Kaya toko harisem ko. Ito, mungkin kumatawang ang balo ko di kampung. Sabar aku mas. Pongaji, aku itu udah. Pati putoni ko pita. Sanawe tetap ko ye. Pai kopi, namun dia golan tetap macam ni. Mungkin udah Pongaji. Ini, tidak sih ko pita. Madong. Weh, jenis mak kada madong. Joko ngati mai, Pak kumur mo ko mangata mati ko to jantu ko ko mai. Lo ganti ko mang. Sabar aku. Ko de musti ko to silo indo to. Sapa ko makun relay. Pamigo makun ko di kampung yung gelo-gelo.
daripada dia lo. Cuma pada dia hati ku tu bawa. Ku dia mesti cocok silong dia. Jauh nama sapa pada padamu. Yang kekontrol gue, Pablo Barco. Janda, lalu anak. Dia pun ngurus. Mas, sini. Edo, Bang Haji. Igero, pasti Mas Pai jo deh, jangan boleh balik kang. Alina memang Bang Haji. Tapi di salah, Pak Betena muna pereng, nih di sembara di gaukang indo tuh. Pun di papeurina, di rigo siaga, di papa datongan di temakun re. Betai. Mana kesuaian macai, tapa naro, kurus kana banga sih kak. Sanden wisengi, buat temeton di pelangi. Madong, bila Mas Pai jo, jam yang mesti pada PDKP emang. Aye, yang ada darah. Ama, ikut pelanda kana sayang. Saya sayang, ikut mak keto, haji bawa pengurus na. Indo tuh, dia tahu nanti nada pidapter ko Mas Pai jo. Pana pidaka, dia napu di makun betai. Sedangkan ya giri-giri itu, magen ni Rolena. Madong, iko jangan temali itu korabana yang Mas Pai jo. Kumalay, ikut tuh tak. Isu no? Iya Bang Haji.